corner is for everyone that needs hope, strength and inspiration. Akuvalelwa umuntu. Prison corner eyasemkoti for abantu basemkoti sishanyeling us netalo cover. Yabathi welcome to the second half of the show. Time is 24 minutes after 1 o'clock. Number of the show is Prison Corner. If it's the first time to listen to this show, this is the only show in the only radio station that is dedicated kuzo zonke injazami ezingaphathi komadanyana. It's your boy, as I promised. Ngithi namhlanje ngizoyilanda ingalabizi, ingalabizi lapho. Maphosa! Maphosa wase TV bafethu. Mr. 2P. Maphosa njani? Bavusane. Epho ngiyabonga ngiyazi ukuthi awuthe busy lapha na we businessman, we artist, at the same time we ex-con ipawuthami. Ithi ukanje le platform nje ubingelele nje umlaleli ekhaya weThatha FM. Okay, sanibonani bafethu lona uMaphosa wase TV, Mr. Sowethi yamtsiba kaofela, Mr. Valley yamtsiba kaofela. Bafethu uMaphosa all the way from Soweto but sengihlala eValley manje eDTL eDreamland. Awuyebo? Maphosa wase TV ubani uMaphosa wase TV awuthi akuphi? Ekhule njani ungithatha ungibeke isitasi mfethu? Hey, uMaphosa awuthi ehluphayo man. Hey. My problem child. Yes. Ukubukela le movie yamanajela abafana abayithobo qoqiko laba bayithi uMaphosa one of them. Yes. uMaphosa mfethu uMaphosa awuthi ekhulele Soweto. I was born like a green village. So uMaphosa awuthi ekhule iStoutu like but ekhaya beku right. Family abantu bebesharp. But ngenxa yokuthi siskime abangani esitradeni nawe ungafuna ukuhlulwa uMaphosa gcina abasitoti yabona ekhaya bekuneyinkomo kune double story tama lami leshap yabona but ngepressure ama out esitradeni awona ucheese boy uhlala edouble story ne swimming pool kini uMaphosa wagcina kuba inkinga yabona wagcina kuba inkinga uMaphosa sengihamba nabantu abayijozi ijozi ngilingene ngenkani ngoba ipressure ukuthi nami ngifuna ukubonisa abangani ukuthi uMaphosa yabona but manje kuze ngibe ibhoza uMaphosa mangena aqala indlu nomlungu yabona yabe senginanto ukuthi icala ngijump ecala bathi ayile ibhoza le uma ngena aqala yabona kaduma ukuthi lebona ukuthi ufuna amajita kuhlonipha ukuthi le ecala masingene roundini ngena aqala indlu nomlungu uMaphosa yileyo umuntu loyo mfethu sibongo negama Bongane Tsime Bongane Tsime okay Maphosa ngiyazi ukuthi ubuye eDanyana njengoba songena lapha na ungena ngama window lapha na ushaya ihlo ushaya ijuice awuthami ngoba indaba zakho ziningi ngiyazi ukuthi kaningi besingazelanga lokho ngoba siyazi ukuthi kune singile iphumile lo sazi sisiqale nje ngawe nje utsho ukutshela umlaleli lapha ekhaya ukuthi phela ungena eDanyani akusinto simple but wangena ngangena ufakwa yini lapho ukungena obungabhadali futhi yabona ngazithola sengisejele ngiboshiswa indaba yegani bekune night vision awuthama uLeku beshonile but bekuyisigebengu uLeku so yazi mangabe kushona isigebengu kwamele after lapha ku night vision kwamele sodubule ebusuku yabona so uMaphosa uboshwa kanjalo ke azithule sekasedanyani bamthola ngegani bamthola ngegani bamthola ngegani boqala ukuboshwa hayi ukuboshwa kudala ngena like ukuboshwa amaloko egani lokwenza ukuthi ngicine ngishizile bengingena ngijeka bo Sun City Trial yabo so ngeke sibiza ukuboshwa lento but nje ukuthi ngiyoshizila kahle ile yegani ukuthi bangithole ngiyoshizila bakchisa ngaki bangishaya 7 years because ngalivuma icala yabo khona enye video yami beyitrend kuyatrenda kakhulu kaJenal ngithi bengikhombana ngithi nangu omunye hayi gebengu ngizibaleka bathi hayi lo uyagijimisana bonke abantu bayohlala bomathembisa yebo 7 yakho likufaka kuphi uyiphushela kwerepeat Danyani ngiqale eSun City ngihlale 3 months eSun City so yazi eSun City kusebenza iboshwa bese bangidla imali njalo ukuthi ungatholi idraft so ngigcine sengithola idraft ngiya eLokopo ngaqedela isigwebo sami eLokopo medium C sibiza ukuthi medium sheet epho uyangena lapho uyangena kuyeSoweto uyangena yes mafia uyangena eminyango kwenzakalani lapho kukhalani lapho ayi mfethu but ngazi mangabe kwa schema like especially Lokopo abantu kakhulu Soweto Alexander yaba
so iSoweto igcwele ke so uthi mawungena uthola mhlawumbe abantu kwaganga nabo uyabona ya mina zange ngilifile kakhulu ipressure kakhulu eDanyani but akusindawo esharp uyabona hayi ukuthi ngiyayipromote but angifila ngithe mangifika ngathola boSibu ngathola boGweva abantu bengingabe Sun City uyabona abanye besiphanda nabo so nje iJazz vele la ngiwelcome kamnandi you understand yeah ngoba boy angithi into yana zilalele noku makhawasho ukulalele wena nokuthi maphosa manje kumele ukuthi ugane ngepitch ukuthi yipi sino ngeke uyikhohle living yakho ukuthi uyibone yenzeke eDanyani ubone ukuthi lana ishit la yo sibhaya mfethu ejeli nami ngisho nami nje ngengabanje inkunzi phakathi ejeli ama 26 bafuna ukungithathela ifone yabona uyazi mawungashaya umthetho awubamba ifone ejeli awubamba ikantini bathi insango yabona so nje ngapha ejeli uthi uhleli ulele mhlawumbe ebusuku khona indoda abayigibela iyakhala ngapha phithi nje kuphela iyakhala indoda so nje mfethu zakhala ejeli ngoba boy nazi inkazi uhlangana nabo nabo abantu bafaka amathathu lapha thina besikhule sithi stuka and le ntwana zonke zifakiwe ungakhohle ukuthi evali sinamakulwane belibolo makabuya lapha naku usakabhalile lapha enyaweni ubhale ku rough 3 usibhalile sakabhaliwe lapha kwenzakalani mawungena eDanyani ngesituation esinjalo usibhalile lapho lento nami ngicala ukuyibona la evali lento lena ngoba nabaningi ngihamba nabo la ngizokubabona basituka abo 26 basitukela ngaphandle ziyakhala ejele yazi khona i-out yabake bayikhiphisa kabuhlungu abayishisa ejele le out lena ifake idala na 1 2 3 le out lena ibuya eNorthwest ithola idraft ezangapha beyibuye eKukumani so manje njalo ihlaloku isifihlile uyabona one day le ntwana ithanda neinyawo nayo ibhacomu lo muntu lona usituke uyi captain ama 26 batshele laba bakutela umuntu mabambuza akawazi umthetho angitsha imfanelo zabo lo muntu bayishaya lena bayishise nangama plastic suthi bamsusa lento lena yabona so la evali kakhulu ngoba abantu abaningi bashaya umthetho ngaphandle ejele lento bazoyifela leyo nombolo leyo angifuni ukukutshela manga uyazazi ukuthi uhlala evali orange farm usibuke ngophi wenza inombolo isuse lezo situka leso because mawuzoboshwa kungaba mnandi mawula ngaphandle uzobusa but mawufika ngaphakathi bazokufuna imfanelo ushaye lo ubani kwamele ukhuluma boGrey abobantwana abantu ongabazi uyabona and lento ukudiswa igcina ikulidela ukuthi ube umfazi ejele because yabona mawungazazi into uyistuka inombolo lo yabo bazokutshela boshaya umuntu and ukushaya kwakho umuntu uhlala wazi ukuthi amaphoyisa azokushaya uyabona zithu lento lezi wena komele ube clever ubonisa abantu ukuthi wena so yisoja uyilento yabo istone yatsabo but izokulidela ukuthi amaphoyisa akushaya and amaphoyisa ejele ayashaya awadlali bathele ndo indoda iphuma amazinyo ejele iphuke ethola abanye sakayigrepule ngoba ushawa amaphoyisa bekafuna ukubonisa amajidi ukuthi uyiclever uyabona so nje ziningi into ezenzakala ejele angifiseli ukuthi jama out azithola lapha especially youth yethu uyabona iyouth mayiva yescale abafethu uyabona ake ukho kungenwa khona ngama back door ayikho shortcut you understand ngoba because uyabona abantu abaningi manje ipressure lelo ukuthi ubani lento le abayasifaka amajita abo speech ugcoka kahle uyabona ubani ugcoka kahle udlimbongi uyabona yilento le khabatha abantu because ivali ngibonile kakhulu impahla awuthi asevala athanda impahla ikenye into ke jambongi kabesa omuzwa nobekeli bekuboso ukuthi hey umuntu makashonile angeke azangene makashonile bafuna impahla bafuna imoto yakhe emoshare awuhloko fethi kovali babatla diphahlo tsamufu uyabona ukuthi nje kuphela yonke bakhondomile yabona iviki neviki abafana basevali bangena eDanyani bangena eDanyani mawubhela phana kuma TikTok into ekhulunywa lapha yimpahla webhayi ukuthi nama media akhona noma umuntu uyayishela ukubheka icathulo ibheke ukuthi ugqoka njani manje kuba ipressure awukhona ukuthikile ngoba ugqoki kahle asitshele intwana naye lentwana ikulow pressure and kuba ba afford into engifuna ukuyikhuluma kakhulu ngifuna ukuthi uzongixolela president yabo umShebhebhe makabuyise abafana youth akakhulumeni because umShebhebhe uyi-influencer kakhulu evalo yabona so ngizothanda ukuthi yena ngifake igama kakhulu umShebhebhe makabuyise youth akakhulume nayo uyabona ababonise ukuthi hayi ukuthi impahla abantu afundise because manje angeke ube influencer but wena abantwana bangena emajele bayenza yonke lento lena you understand because I know bayamthanda umShebhebhe nami ngifikele evalo everyone president yaseval president and intwana nazo lezi zithanda impahla so ngizothanda ukuthi yena as ku-influencer lana president yaseval makakabiza imithi mhlawumbe noma stadium akakhulume nabafana okabize thina abantu esibuye emajele sike sixoxe nabantwana uyabona kungabi nje kuphela into zomnandi ukuthi kumnandi nje kuphela eval 1 2 3 hey kuyajiva singakhuluma into zokujiva asifundise nabantwana because impilo yaseval umjivo kuphela yabona
umjive kuphela mangathi kuya kuphi meeting launch kuya kuphi hey kuya esigureni kuya emetsing kuya kuphi ayikho into ekhuluma njengempilo ukuthi yazi Buffett asenzeni 1 2 3 or asikhuliseni abantwana senzeni into ezoyenza ukuthi sibe nemnandi yabona yeah so nje inkinga enkulu man impilo yasevalo mfethu intwana nazi zona ziyaphuma endleleni ngoba i-role model yakhe usuka asikhethele i-role model impahla yes and angazi ukuthi lo muntu lezi impahla lezi usithola njani ngendlela enjani ngoba wonke umuntu makhuluma ukuthi uyaphanda manje asathola ukuthi ukuphanda yini lapha ngoba lento ayikhuluma ngedanyana hayi mfethu ngoba lezi zinto zihamba zoyi2 lezo and yabona njengamanje nale futhi eka speech ubona ubheka boshiwe uphumile ikufundisa abantwana ukuthi hayi umuntu osobe kaboshiwe manje sakaphumile yabona and manje ibulala i-youth because ithe bayamthanda uSpeecho phela sinama influencer amaningi la iValley la mabhaya Speecho number 1 bayamthanda i-youth angeke uzokhuluma na into wrong ungathi ukuthi ku-social media uzoba kuthuke wena wanyela wena uxwala Speecho masipha wena 1 2 3 yabona futhi nje yiwo abantu ekumele bafundise i-youth kahle ukuthi ibuye ukuthi bafethu mina mangabe ngiSpeecho mhlawumbe ngizisebenzela ngeforex or ngisebenzela ngani yabona ningajudeki impahla yabona because namanje number 1 into empahla futhi engizokutshela ngayo yaseValley asikaze sibabone leyo kaMompela asikaze sibabone basemashop bashuta ilipho yabona cela bake basenzele lo favor leyo sizokhuluma bonke nina abantu engigcoka impahla nikene manje semashop shutani ningashuti senigcokile nini ukuthi lijambongi niyagcoka saze lapho ukuthi nithenga le mpahla noma kwa original but ama after market mhlawumbe inestishe esibhedayo into 10,000 sebayithengisa nge250 uyayigcoka yabona khulumani ukuthi ebafethu nathi namahonji wethu yabona siyazivela khona amahonji but since bonke abantu abagcoka asikazi basibabone bashuta ngasho ngathi ngizamdonsa namhlanje ngigaya platform ukuthi ube ne question noma yipi question ofuna ukumbuza yona hayi bafethu pilono Mapoza wase TV awuthiyami awuyebo manje Mapoza uStudu okhula lapha uqhekeza izindlu zabantu ungene emadanyani uhlupha abazali bohlupha nabazali bakho nje ngoba ilive yabo be right emculweni uhlangana naphi nomculo ungena njani lapho culo ngicala like kahle bengijayivela isimokolo before ngizoyejele yazi mokukhula yabona majayivana so ukuthi ngingene kahle ku music bengihlala no Jubjub all right eMC bengino Jubjub so uJubjub gcina ngimskima so uJubjub always kancane uthatha ubhalo yabona so nami ngigcineke sengibhala ihip hop yabona mangiphunywe ucula ke manje bangifika music ngicala ngisejele upham nishera isele no Jubjub esihlale choir cell la kuculwa khona siyacula lapha uyacula siyacula bodo thila so for me dori manje uphuma ekasi amajita bakwelikhama njani mawuphuma uyazi ukuthi mawuphuma sometimes abanye abantu basuke bangazi ukuthi uyofela ejele indlela sharp yabona abanye bazijodi bagweba uphila phela abantu abanye bagwebena ngeenyawo ukuthi hawu ushaya 7 years bayibala bathi angeke saphuma kanti ushaya na half yabona njengoba uphuma ukuphatha yazi nabantu abafuna ukusukela abafuna ukuduza because thina mangiphumelela ufering and ufering abantu ababuye etsatha ama DP lapho ngathola idladla lapho maphuma ejele so abafana bastodu nje abagcwele abafana njengamakulwane yabona ukuthi ama gangster kanami ke nginalento lokuthi ngibuye ejele sengikuka insimbi ngibuya ngufanta nama ngifunda abafana abangijwayele kabe yabona but angeke zange bangwelcome ngendlela esharp because abantu bayazi ukuthi bowutsotsi so ubuyile futhi ufuna ukuthatha isikhundla because sekunabafana abancane uthi uhlele etshwala umuntu umfana sekafuna ukusukela hayi hot man aphela ngeke uzungitshele yabona eso yabona ukuthi la yabona because ngihlele kancane ngabaleke ekasi ngeke uhlale sikamshishini ngeke ucasha ngibona because uzobhora and ngeke nami ngivuma ukuthi ngiphaphele intwana encane yabona manje sobuyile ekasi uhlangana nabantu bomculo abangaphandle abobani abantu abazibafika nje wahlangana nabo wathi bafithu sengiyacula ama-out engicala ukuhlangana nabo abomiyano laba bama-Uber ukhumbula labantwana abokhila kawu ipiano because mina ngithe mangiphuma ngathola ipiano yabona ipiano selicala liyatrenda yabona because ngithe mangiphuma ngashaya ikwaito kancane ngasebenza noNkabinde besibaya
uyamazi unkabindi uBrand Caps Sure. ngazo hyper usibu amaloya Yeah. besenze Untshangase. Untshangase Yeah. besenze i-remix emunati fela hamunati fela Yeah. ham ngisha nge-hip hop ke akhe ngiphosa hloko loza bomshoza nabo nonoza uya lahla bafoza keketile kompoza Sure. ngiphosa ngiyabloza sishiwishi ngiyiphosa lana ke kozo crossa bomrepa noma ngaploza ngiyaphi usibuda ke ngigijime nosibu amalo ngapha so usibuda mangilongi ngimhyper so sengibonisa i-connection because uyabona ngibuye ejelene ngayipa yabona Yeah. so yimi ngiphethe i-connection yabo nkabindi wesibaya Amos Maada Chester yizo yabona Yeah. ngisifuna vele manje ku-industry my because ngiyabona into sothi ayibhadali yabona so ngiba nenhlanhla ngimuntu onganamahloni ngithi bangifika endaweni mhlawumbe kumnandi kunobani bani o-actayo sami ngithatha amanamba Yeah. ngifika sami ngithatha i-connection Ungalaleli. yabona Ungena ngenkani. ngena ngenkani lapho. Ushaya iphathu. ngishaya iphathu eswaye ngithi mina umabhozo odume ngenkani kahle kahle lese-TV kumele ngiliyeke umabhozo odume ngenkani Yeah. yangifostile ukuthi indoda ngiyifonele ithi hayi nosibhubhele bengimfonele gcina sekangala mfethu kantwana unjani na ngithe ngizoza kuwe kamaka mfethu uthe mos ne-appointment no nento zami engizenzayo ngithe mase ngivele e-TV kokucala because ngithe mangilongitebalaza wangithatha usibu yena wangisa kulituna Yeah. la ngihlangane khona nabo Zing Master uyabona Yeah. ulituna le-hotman lelinelotshe amanskrali Yes. so le hotman masihamba sothenga utshwala ngimtshele ngithi hotman man ungaculi ngoba abantu abanama-chain banokucula bafanele hayi mina ngiyenza umusic ngimtshele ngithi enza istudio ke sizocula le Yeah. hotman nali lincane ethi uhyper man yabona so umusic engiwucala lapho ke sengiyenza kamampela owami umusic sengizikhiphele wami under lituna entertainment Oh. yabona ulituna ngize ngimenzise nekhampani ngithi register ikhampani hotman mina ngiphethe i-connection yase-TV nginamanga lathami ingekho Ingekho. yeah but ngibona umuntu uphethe imali sizokwazi ukusebenza nalo muntu yabona Yeah. because into yokuqala ithi masiqeda ukwenza ingoma ngamtshela ngathi no Donsu Zing Master wathi kanje ngathi mkhukhulu unemali umbhadali mfethu Yeah. ayigukhulu uZing Master atholakala athi hey mina ngisafuna ukuyenza umusic ngathi ithi bamfakile i-depression imabala noise because akhombula bebehola sharp nabo pensela Yes. badrive imoto eziphezulu so ithe i-ANC maseyenza yonke lento lena Yeah. abo Zing Master basena mspane yabona Yeah. but uZing Master azwakala ngathi lithuta mgayibo ma 20k Yeah. senzeke impani na Bhilolo senza nje project eningi no Yeah. Zing Master ulituna ngimtshele shoot music shoot MTV base yabona Yeah. ivideo yokuqala basinoke Yeah. Yeah. Yokuqala abantu noke nje. basinikeze anginikeze 7000 nginikeze nyawuthama uvukani yamazo Scomplus Yeah. athi awuzoyifaka e-TV esihlale boma 6 months ingoma idlala e-TV Yeah. hayi ngibuyele ngimlande ngamasimo yazi ngunjiva ngimtshele ndoda ngithola i-address yakhe ngicamba amanga ngiyanga kwakhe ngimtshele nje la ahlala khona ngithi ngizokumele eminyango ngibuye ejensi zokunquma wena Yeah. hayi axolise mfethu uzoyibuyisa le mali and ayibuyise yonke Yeah. Wena unokabona manje. ngidlile mhlawumbe mbona ngoma 4000 but 3000 uthi ngicela mfonela seyibuyela kuyi but 4 idliwe yimi yabona Yeah. but size simthola umuntu osharp ke connection MTV base asidlale Indlala nibiri. beswaye ngomabhozo TV boss ngidlale kakhulu e-TV besiphethe umuntu onemali mawuthi e-TV njalo ubona mina 5 1 hour banokudlala umabhozo yabona Yeah. Mlaleli lapha ekhaya ithi ngikuzise le track. Ikudala sijayivela le ngoma. Angikeni ukuthi umabhoza. Awu life yabora. yeah Komani namakhono ayangena La. Life yabora. Isikhathi samanje sibheka manje is 8 minutes to 2 o'clock. Siplomile Grootman, siplome i-timer i-ankili libuya ngaphakathi emajamini bafethu. Maphoza wase-TV. You boy. Yeah. Hey boy. Mina. Lena first track. yeah Uphume Danyani. ngibuye eDanyani yes Wow. yeah first weekend kwaba hit and bengingayicabanga ukuthi kuzoba hit because bengithande khona enye beyithi amabhozo omswipe uyabona Yeah. so ingoma lena mangizoyizwa bathi uzodwa bekangena ngayo eLesotho estage impani uzodwa wabantu Yes. hayi itrend le yabona uzodwa avugene ngale ngoma uzodwa ayithanda ingoma lena so sengiyacala ke manje abantu ngiyoperforma ngithi ngicala ngayo abantu bathi we want more Yeah. to le hit yazi ingoma ongayibhekanga kuba yi-hit And i-hit wizwa ngumntwana. yeah If umntwana omncane acula ingoma, Yes. wazi ukuthi this is a hit lena. yes Then kule projects le manje le uspena nabo bani la.
okuleya manje uBasil easy Yeah. TPZ Paris it maker lokho kenza thina masishada siye Paris Yeah. yeah no Laura B yes Then expected kule ngoma the way ispanwe ngakhona. hey ishow number 1 3 weeks manje Jozi FM Wow. Yeah. number 1 every day it get vote Yeah. so nje siyakugcina manje this coming Wednesday siyakuthi yabona Igama lengoma yini? ra Awuthi size abalaleli ekhaya lapha sike siza ukuthi irararara leyo bayizwa njani? yeah 0630737540 nginomabhoza lana nomabhoza nimuzwa njani umabhoza njengoba since siblomile lapha nimuzwa njani umabhoza yini nanizasitshela lapha na ukuthi mabhoza sure emculweni ma challenges ohlangana nawo baya yazwa emculweni ba greedy ubu greedy babo ilento lengeke ngayisho ngihlala ngisho isikhathi nesiningi khona manje angithi kunesithwalo lesokuthi kwamele ubulala umntwana wenzeni but kuleso music mangathi isithwalele sokuthi kwamele ulalane balalane hayi man hey sebakunela usithwale leso manje because manje omunye umuntu noma ngaba i-best friend yakho kanjani makangeni le game nakasakufaki usafakwa awusafakwa shuthi uvela ucabanga ukuthi lo muntu ubabelwe uyabuthi wena ufuna ukugela nje ungazange ubabelwe wena sithi abantu bashawa ngaphakathi nangaphandle bashawa ngaphandle kuwes ngaphandle hayi ngaphandle bayashayana shuthi le industry dangerous muslim i-dangerous angeke uzibuze ukuthi lama artist lanka umuntu ungene ku-industry akhuluma njengomabhoza but masekuhamba isikhathi sekamabhoza hangazongibhabhela sekashintshe ne-voice sekagcoka nalamabhuku wamahula hoops lanka laka beswagcoka kudala ngoba beswabizana amapepe ama-ball bottom sebagcoka wona ubabheke labafana bama-vocalist bamapiyano i-dress code uyashintsha uzibuze ukuthi ishentshiswa yini yabona ngoba mabhoza kuney'ntwana ezincane ezifuna ukuba ama-musician nazo le y'ntwana yabona and le y'ntwana the way angakhona phela ungakhohlwa umculo nawo kwenze ngathi igebha nalisebenzi kahle yabona ngoba manje ugogoda iminyango ayivuleki and ngapha une-pressure nokuthi sometimes ama-parents alo ufake i-pressure lapha ukuthi le nto yakho ayisebenzi uthini kule ntwana ma imotivate ukuthi ngelahle hope la ufuna ukuba u-DJ ufuna ukuba i-artist makakhulume nabazali bakhe makangangeni ku-music kubo bangananyuku sharp uyabona yeah because abafana abaningi bane-talent but utho ukuthi makane-talent so akakhona ukungena egaming ukungena kwakhe egaming bazomshaya bazomhlaba ayikaphi yeah bazomhlaba noma kanjani so zama ukuthi at least uthole noma i-hotman lasekasi lakho elinenyuku uluzwisa istaff sakho hotman mangabe kini abananyuku because ngeke sonke sibe nemali uyabona umtshela hotman mina nengoma so njengabona iParis ithengiwe umuntu hotman elinenyuku nje kazi bamzwisa ukuthi uyabona le ngoma hotman la believe bafanele yabona wabagaya ke inyuku wathi okay ingoma ke singa invest engomeni yabona ingoma naye kuyiswe kuphi yabona but nje ungangeni ku-industry umfana omncane uthanda umusic because bazonilala nani bafethu bazonilala labo bhuti laba because uyazi ukuthi umfana naye ufuna lento yakhe isilwane sakhe esikhule so kuyisithwalo sokuthi kwamele ulale nenye indoda ukuthi leswabona manje bayenzani sebafaka iphandla sikazi sibone bahlaba asikazi sibone bahlabe kuphi ngoba nisikhathi ngoba because wonke umuntu makwenza umsebenzi uthola abagcwalisa iphandla lapho ezani uyabona so nje ku dangerous bafethu ama upcoming artists ninabafana abancane tholana ama-hotman answembe kazi so nenyuku umlande hotman ngicela uinveste kimi nginengoma emnandi yabona kanjalo njalo ucela uankelo ubeka inyuku ningangeni nje because bazonilala hey hayi bekile maphoza njengoba itrack liphumile rarara iphumile itholana kuphi ngoba uyazi ukuthi no umculo usafani nakudala uhamba wazi ucela iphi akusekho ma-CD lapha sekunama-downloads then uyitholana kuphi yona ikhona ku wonke ama-platforms ikhona ku-iTunes ikhona ku-Spotify ikhona ku-QBD ikhona ku-YouTube ikhona ku-TikTok seyikhona kuwonke nje ikhona lapha ikhona futhi ngiyayibona lapha ithi Basil featuring Laura B yeah then ngiyayithola lapha ngiyayibona nami lapha ngiyayibona intweni zami lapha utholela kuphi for bookings amanamba ungashiya amanamba lapha but ngiyangicela lamanamba lawo
nikhuleni ngesipani utrowile ngithi ya ngishadile then nezwa ke bosistiri nibambeni lapho kungaxatshana lapho ngendaba ukuthi ithetha ifeni ifaka amanzi endlini sinseza lapha la ukuthetha ifoni yakhe seyibhizi lapha ungasho nje amanamba la mangabe kunabantu nje abakufunayo nje ngoba lesho le ikhroti awuthami ikhroti kunabantu abayibhekile lapha bayalalele lapha nabo bhekisisa balalela lapha namhlanje ingakhala nje bathi indoda sondela okay 7 485 5011 WhatsApp leyo ya mhlawumbe uma umuntu unesipanyana 077 485 5011 bese kuba nema calls ke ama calls 081 yeah 383 yeah phinde bheka into zami la bese 1310 081 383 1310 ama calls de mangafuna ukufonela uMabhoza ku TikTok Mabhoza wase TV ungafaka uH yeah there's MABOZZA bese wase TV ku Facebook Bongane Mabhoza ku Instagram Bongane 87 ku Twitter is Mabhoza 87 yeah awuthi sizobona leli ngathi bakufuna phansi thola khotmana kahle kazo7 kethu akaduta inthulizana afemuthi akhabulise muthi hayi kile nja kamphamisitsa ahle kayi ahle kamunga mo 18 push onti atho ahle kamu hayi bathi yafuneka e18 ngantshela ngathi lento ilitho yasezo7 bathi uyafuneka lapho uzokhabulisa ngathi bakufuna lapha bomagate lapha ngathi bakufuna lapha nasake hayi bafethu kuhlakweleni kuhlakweleni ari ribono re kamthusa nini ke kubuye mall management yakamo ka gate umonora Mabhoza nabo abantu bamfuna rara mabuthela hey akusana transiyena ne batla transi khotmana kama apha abashwe boza yaliboza hayi into lami yakhala ngathi ethi abakusana transi mona akusana transi lana Mabhoza yes mfethu ngiyazi ukuthi out busy entrepreneur phela businessman vi ngiyakhohlwa lapha uyuzishaya zonke Mabhoza uyahesha makuthiwa mzekezenge hayi uMabhoza uyahesha uzenza zonke lezi zinto khulumani asikhulume ngamakhulumani eliphuma edanyani no elingazi ukuthi kumele kwenzeni ubusy ivuka phaka isese busy kuye engqondweni yabona yeah khotmani aphuma ejele ngifuna ukukhuluma ngayo kakhulu because ngiyazi ukuthi is not easy mobuye ejele because yabona manje emajele into elimaza abantu bayenza ligela lezi mawufika la ngaphandle isigela sakhona sisebenza ugraduate yabona so into esharp kuma khotmani abuya ngaphakathi zitholela istand sakho zama something because umsebenzi awutholakala mangabe ungakakhiphi icriminal record ngeke bakucashe noma uyayapi uyabona deswabona bonke abantu ababuye ejele manje bazenzela into zabo yabona njengamanje bona bo scheme GP manje banama scheme GP foundation yabona kumele wenze something ezokufakela inyuku zibekela istand ungabi namahloni ukuthi ubuye edanyani because izokulidela ukuthi ubuye ejele futhi ngoba uzoganga yabona uzobona umuntu intwana encane bawuzobathi intwana kaSibongile bantwana kaSibongile seshaya number 7 ufuna ukubuye edanyani yabona so manje Hotman ungabi namahloni sivulela istand enyani ubekeza mbona nami since ngibuye ejele ngenza music but sometimes because umusic ayikuthi basibhuka njalo yabona so manje sengivula ikhawashi yabona ikhawashi boy yes ngivula ikhawashi and nakhona vele bengiluthi nje ngizokhuluma yabona ngivula ikhawashi lapha esigangeni ikhawashi lapha ngaselithing kaAta uyazi kaAta ubhayisa imbombi lapho so nje ngivula ikhawashi yami lapho nangithi lezi zika May ngifuna ukuthi uzodwa abantu kube uzodwa ozowasha imoto yabona so nje yaphusha awuthiyami yaphusha ngiyazama yabona bengivule eDTF yabona abantu abomakhelwane baba nomona awuthehlala lapho seyinejelasi ivala amanzi mawufika uzovula yabona so nje into ezibhayi yaphusha lapha awuthi ngikhulume neyikhuluma lapha lo captain bokuyicaptain selisekhaya lapho uthanda leshuwo hlala khona ngapho ngabu Lakeside lapha futhi nawe ngiyangena
bakho bonke uThetha FM nabalaleli bekhona program ngicela ukungena noma nokusupport izukulu sami intwana ledlala laphana kuSithimbana Dlamini Celta Vigo Academy man bekubhekela na intwana zidlala la ngicela ukudwadla no mana ngitshela ukukhuluma nobani uGrootman manje namhlanje engiyezwa ukuthi topic ngathi bemnandi mfana operate great mobile lakeside proper ebathom Gauteng province South Africa the great Mapoza wase TV intwana yakho nje ezintweni ihlala ikhona nje khona nyakuthi nje la ikhona nje ngeke uyithole ambiwani ngeke uMapoza umthole ambiwani hayi ngeke ihamba ngeMercedes ebomvu nje ayi mawabona lo Mercedes leyo yinhle uthe makangena lapha ngezwe ngapha ku reception lapha bathini imona phela lena iclassic lengithi igebengu zinjalo igebengu promi ithi ngibonge ngiyabonga Mapoza ngesikhathi sami ngisibheke manje 14 minutes after 2 o'clock manje ngilungisela ukuthi nami ngivale yebo amagama okugcina nje kubalaleli bethetha la bonga kuThetha FM bonge nakubalandeli bethetha FM ngibonge nakumavusane kakhulu dala lokangibiza shopo dala lokangibiza umavusane so yabona into mengakafika into lethi nesikhathi sayo yabona manje ngize ngenhliziyo emhlophe kanje because mhlambe samthambe kunento ezingibamba I1 but manje idlozi noNkulunkulu bavumile bathi hamba uyethetha Mapoza ngoba ngumhlali wasevala original so ngibonge kakhulu kuThetha FM i-opportunity abanginikeze yona ngithi Mapoza wase TV Mr Soweto yamtsiba kaufela Mr Vale yamtsiba kaufela danko Mapoza Promi hayi Promi so kancane nje mavusane so isikhathi sakho ngicela nabantu abanama vintage ne so man because njoba ngenza ngihamba ngevintage ngifuna ukwenza i-stock fair sama vintage so bathatha ama number shoot every weekend ngama Sunday ngifuna sihlangane khona lapha esigangeni eKhawashi nshisa nyama ama vintage mangabe una i-vintage ufaka inamba yakho senzeni stock fair sihlale ngama clip yabona sishayelane but sihlanganeni lapho kube mnandi kube ichila semnandi ngiyabonga